Okay, hari ni tuan-puan saya berada dekat kilang penelitian emas dekat Batu Kawan, kilang Public Gold tuan-puan. Jadi kalau tuan-puan nak tahu, Public Gold dia ada kilang sendiri. Ada kilang gold bar, ada kilang barang kemas, kilang penelitian dan sebagainya. Jadi macam sekarang ni, customer Public Gold dah ada lebih daripada 1.7 juta tuan-puan. Dan kalau tuan-puan kata takut nak menyimpan emas dekat Public Gold, tak tuan-puan. Ni tuan-puan boleh tengok dekat sini, kilang yang dalam proses pembuatan lah. Lagi 80% tuan-puan, 80% dah siap. Jadi ini bukti tuan-puan. Saya tunjuk kat tuan-puan, Public Gold dia ada kilang sendiri, kilang penelitian emas dekat Batu Kawan, dekat Penang tuan-puan. Jadi hari ni tuan-puan, Public Gold dah establish tuan-puan. Ada 19 cawangan seluruh Malaysia. Ada 1.7 juta penyimpan emas dekat seluruh Malaysia, Indonesia dan juga Singapura. Dan satu menara Public Gold dekat Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Jadi bagi yang tengok video saya ni, nak saya bantu mulakan simpanan dalam bentuk emas, boleh tengok pin video saya di profile ataupun boleh terus klik link di bio untuk saya bantu dan guide sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Semoga bermanfaat.